singi ublei ka akretorek nailar kadai ka singi bansa jingkan mau ha ka history jong ka shnong nong kenna kabadan hapo ka mau shinrot CNR di block namar ba hadien san pho ar telikisnam balaseng ya ka lower primary school kala yo ya ka ying school ka bathamai ya ka take school laseng nado usnam ka khandai spa anyo pu ar henry day tat hado usnam ar hajar khat pra ha ka por ba uba gi kon merthong ula shajiet ko muemeli ka mau shinrot baula ai jingarap na ka scheme jong u bante ya ka take ying school bathamai ya ka take school latei ha ka jaka bala ai subha da ka balang presbyterian mau thengkut But la yo pan play menta kasngi da uba ki kon merthang MDC obadei ru MLA barem ka constituency. Ha katay kasngi bala play ya katay ka school la pelong ru ya ka jingelang ha ka bala penya do chairman ka MC ha ringkat ka jingedon lang jong gidakot ka MC ubabu si yaw penya ubala wan ban mi khamat ha ka jaka jong US DSEO ka kong lin BMC Jong Kamau Shinrun, Ubabu Savio Dakhar Cluster Resources Coordinator Jong Kablong, Ki Temen Masan Jong Kabalang Presbyterian Mau Thengkut Nong Hikai Pat Ki Kena School. Ha katay ka jingalang layo pan pensngaw ya ka kaipat Jong ka jinga lenti ka school na do basdang bat layo ru ya ka jingkran na kibala shakhat bat khaddo e layo ya ka jingkran na uba gikon merthang ubalong ukang san
Nama balai kalau panjia kena kecing mensau, hak kena kepor. Dan rei kong BMC kini awal sistem bak school dan ke existing building ingin masuk bak propose kumka new building. Kelasnya tangki additional classroom. Dia kata nilai percaya. Bat ngaken mau pa babuliu badai secretary da tristom mata por. Tinggal ayat tu i bahwa pan propose building mai kanondon jaka amat balai ngidon ke existing building. Kelasnya nilai yang ke major repairing lani additional classroom. Kehata por babuliu la persiang pak snap plan estimate. Di banle ya kena plan estimate ru lada plan le kini engineer na jogo government. Kali lada plan le kini accountant jogo government. Ngimla pan sisna tu na office kimla kim pedian. Kehata por babuliu la le la payarap la ko PWD ngaso. Yo persiang ban pak yang takkan major repairment. Tenrai kita harus ikram ulang hadin visio tang tu way si kamera badai additional classroom. Jika balong sekti kan school kadai tang kita isi kamera. Te hadin balawan ukria lele. Kemudian tu school lah suta betang dah terpal. Kalau pak isap sot syaran pe, apawan uslat ikna bici, dengan condition juga school pak isya, ngata tahu masuk orang tiba ngati, nama balik pada GA kemudian ke reflect lang yang ini ke department. Setelah Pause kan koi perkat da kejing sta bada kejing sebun unom ikmat jungi I bana digur ila ai ya ka building ka balong sia kejing kerku ke bakrau ya ka school bat kadai ka badon kamtam te kublai bun bana ya kejing sebun joki ya kejing serai stom joki ban penyo ya kanega building ke pemai ya keren darat kim singa inonikai government kita bakhan sting na baro school ni compare SSA ni compare ki deficit di government school katang saji ai ki kot kubor aling saji sngeu pakinohikai government kita bakhan sting na kiwai kat school tenrei ngal chakri hangne tala khat sausna watada ka condition jo ka building ka loha ka rukom sering I ka progress jo ka school na basdang hadu kat kini kismi katang mi kismi kana tiu ini kermen kan bakam tam menta ila yo ka building ka baba ila yo ka healthy environment kumbang iong hapo kelas kermen kan bakan ke school kan saroi bun sya ban ya kitu Islam balai bibi model smartway Haus nan sijar kemai sepakka bukai ke serta angka penjahat no daki di ai school ban asing tulat dapat serta haus nan sijar kemai sepakka nai pusat kana simki ya baro IDC school Martinkot Bapura serta kan simki pura pakai kat no dan Martinkot government school haus nan arhaja itu seserta wen dengan sungkan no nakam pada toki pengap yang jauh yang haus nem ada way haus nem ada kan real bubus roy yang doa macam hat dan lawan jadi dari pengdai manusia
Haus nam ana na katundai, babuliu bos tendok bersong kat, dari hadu menta om siam patan tunggu jadi haka jaka jadi. Hadu menta ni dan patang laihut inongkai MP, iwei inongkai pre-primary, bat laihut ikut. Saat managing committee, haus nam sidar kenai spanya pohan, hadu usam sidar kenai spak kenai pokendai, ya kakam sekretari lajia ya kabalang, bat kumju ya kesnong nongkan. Nadu usnam hajar kasorka kalapha ba kakam sekretari day bendong no napo school. Haus nam hajar kakendai, ari jasipau kesnong kalapha dan pengkalano ya kakerdeng. Jong ka school na ka Mountain Court Government LP siya ka nung ka Government LP School. Kumta haus na ana dyan ka tunday ka school kalayo ya ka organ at pagkalano ya ka kerteng na ka Mountain Court Government LP School siya ka nung ka Government LP School. Hado menta kaying school. Nadu usnam si Jack na Espanyol po na dyan tendong ya ka school hapo kaying maniya Mountain Court Presbyterian. Hakaju kasnan kasnong nokan kalasna kaying school hapo daw balang matikot. Haus nam sida kandai spak habasan kalayo kadinarap na block motion road bakasna hak areas daw nokan hapo daw kabalang Presbyterian matikot. Haus nam hajar katlay na yo yang additional classroom napo office FDS2. Haus nam hajar at way layo ya ka building na kasaka dari tinggalak jong MLA badan buram jongi ba jigur marthong ba layo lu bandri ya ka menta kasni ka anun grill kra aku saw dai ba jigur marthong MDC badi ex MLA jongi na kalian jong na ba jongi na kaskul ko ni head teacher kumju kum secretary jong managing committee ba kesnong ni parokowe inangikai batista baro ipentau di sungu yang gaji ko matong bayan ilana istom berkenyo hani yakani kaying school kabal apit tabiang ha menta kumni kumbagalong hakajo kapon ipentau kaying sungu yang kabalang Presbyterian Mountain Court kabalang ay hayani kasnong yakani kajaka barisna yakani school plan kanu kaying siu Jingdom jong di kena ha uni usnam hajar aku sawalong bumi harum. Kelas 5 senrang hak contain Hyundai baro Upway. Kelas 4 senrang Sun contain Rio baro Chipo Upway. Kelas 3 Sun di senrang Nyau contain hak Amut. Kelas 2 South di senrang Sun di contain baro Kodok Daimut. Kelas 1 Nyau ki senrang sao ki contain kat lingut ki pre-primary kata abad di kan nyau ki senrang kat sao ki contain baro lai lingut kinong ikai hadu menta ki don lingut ki badai jong primary iwei jong pre-primary bad lingut ki kut punta do blai ke jing so unang dong mengkat rapi ba jimat rong kunju ya kabalang Presbyterian Mountain Court iba ko we karena yai Roy berkenan yaisan hagi jing syakri jong pi narum ta ka inang salang matunjuk na ka jing yan makandang sim kublay sibur na ihas teacher Kilaway jongi tata daw nakaling jongi iday man buram ha kenmau ba kinong ikay kiikay kiike barakot kaday nakabenta ka laway jongi amsyamday ba kimay ba isi yapi ndre kimai yapi ban yo ya kata ka so kaba nakaling jonga jongpi ni community nataraw ngimday bandon kano jing sngeu apa kinoi kai ikai idom isyo oi nakaling jonga ngalakmat aga jingin jonga namarlay ngimyo ya kata ka foundation kaba biang namar idai ki balai school hapo nung kendong adin ba pas ya ke kelas 6 ngalai sapo single need school ngayo ante ya ke section ke C yo section C kemud ibalang basta angka ndre hadin ba nga late
school no hagata ka section C yung bahang ni kita section pareng hadin ba nga show class anta namar ba ngawan naka nong pendong naki school ki banong pendong nimyo ya kata ka condition ka babeng hakabay day bat ki tim pareng tenataraw habang isyong hagata ka class ngas nga kulmar sipam namar boleh na kaleng yung namyo ya kata kajinang jinstat kababeng na kani ka dong atay tinataraw kilong ibadon ko bamenta aman pijaka iladon ki school ki bafer ki English school ki school parang lani ki school ki badai ki school private dre iladon kinong ikay ki babit tinataraw na kaleng yung ketu yapi ki kena school burong ni kinoikay ka egay kaktin kabawan na kinoikay kaday kabasondor hatong natata. Tinakaling mga kadun ya kumikit pa ba ngin simpya ya kikun na makajinang istak kubaong kong rin mene midon kam kaka pertemta. Hindi sutang nabta bangin yok kam sokam. Hoy hakastet tungi karanduna kita ki jingyo kam nyojam hagabede patka kam sarkar dre hakiway ki step ki bon ki industri ki bafer dre lada nimdon kata ka jingnang stat indon bansim yati bantre hakita ki company ngalay I kapto kate ki kina jongi nang nena po mau sundut ki batre hakirela ki batre hapo Chennai ki batre haki industri bafer balik namar iyo ya ki jingnang stat ki bafer nataraw kiyo akiway company watnom singaw suba tang ba ni kule ni de bariyo ya kakam sokar ndre kakam sokar hangne hapo ka state jungi kalong kabae adu katata naman kami ka post hatway tuli bawan to exam adu hatway hajar iyaron yo nataraw ni de bang suntu ba kajing kule ni don kam unde bangi don kam tang namta banwat kam surkam dre ni don kam yala dehi banwat nakamta kalak kalenti namta kalawe jong ni iwe paiwe namar kata to babi ikun kiti ibadon hagane ka school singoba ban sa skor yak tigoikai bat ay yaki kabor bakin hikayati ka kitin kaba makikin hikayati kadai katin kaba don kam pat kaba ngide ban burong yaki tin ba ay kinong hikayat nakalim jongahi amdon sibun nek utin renga ay tam kajing tipok tidrang yaki kinong hikay pat yaki MC tiba peniat yakane ka school pat kibiat saprang pat yo yaki AK jingdon kam tiba dangsa hakane ka school hoy